Исәнмесез, сіз Яңа ғасыр телеканалында сөйләшергә вакыт тапшыруын карыйсыз. Минем исемем Лилия Кадырова. Бүген дә бездә легендар кунак бар. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Муса Җәлил, Абдулла Тукай премиясе лауреаты, легендар Щепкинче. Комик пландагы зур рольләре белән танылган күренекле артист. Аның образы бик ачык сурәтләнгән көлкеле кыяфәте белән истә кала. Ләкин шул ук вакытта төрле драматик характерлар тудырган, сәләтле, киң амплуага ия булган искиткеч талантлы шәхес ул. Бүген бездә татар сәнгатенең легендасы Равил Шәрәфиев кунакта булачак. 15 тиен. 15 тиендә 15 тиен була 25 тиен. Юк. 30 тиен икән. 30 тиендә 15 тиен була 45 тиен. 45 тиендә 5 тиен була 50 тиен. 50 тиендә 20 тиен була Була 70 тиен. Равил абый, исәннәрмесез? Бик шат безнең иҗат төркеме сезне үзебездә күрергә. Исәнме, Лилия? Мин үзем дә бик шат. Бик зур рәхмәт килүегез өчен. Равил абый, сезнең иҗат багажында бик зур, бик легендар рольләр күп бит инде. Менә ул безнең балачактан ук башланган беренче театрлар. Аннан соң Галиәскәр Камалның беренче театры, аннан соң Туфан Миннуллинның Әлдермештән Әлмәндәрендә әҗәл роле, шул кадәр легендар рольләр, Ябырылуда Федор роле. Менә сез бик күп рольләрне, бик күп геройларны сәхнәгә алып чыккан артист. Сорыйсы килә, беренчедән, сез бәхетле артистмы? Сез бөтен теләгән рольләрегезне уйный алдыгызмы? Әллә инде, менә шул уйна алмады дип, менә бүген уйлаган уйларыгыз бармы? Мин бәхетле артист, бәхетле чакларда булды. Ул гомумән бәхетле генә кеше була алмый. Ул кешенең төрле яула, ләкин үземне бәхетле дип саный алмыйм. Менә мин китерәм әз генә мөмкинме чигенергә. Минем беренче бәхетсезлегем ул әтием сугышта алды. Әтисез калдым. Шуннан ярый мәктәпкә кердем, мәктәптә укый башладым мин. 8нче класска безгә җибәрделәр, инглиз теленнән бер ханым килде. Без аны Нәү апа дип йөридек. Гайша идәнең исеме Нәү апа ни өчен Нәү юк дигән сүз. Гел кабатлыйдыр я, шуңа күрә Нәү апа дип. Без укыйбыз, башка балалар нәрсәдер аны үзләштерә алмый. Мин бик тиз эләктерәдем. Минем хәтерем дә яхшы иде. Советлар Союзы геннән инглизчә сөйләп 7-5 алдым мин. American Union of Free Republics әлән җырлаптан итәдерем. Бер ел укып бетергәндә генә, 8нче классны бетергәндә генә Сталин үлеп китте. Сталин үлгәч без җыладык. Бөтен ил җылаган сыман, без дә җыладык, ник җылаганын да белмибез инде, җыларга кирәктер дип, бәхетсез булдык иде дип уйладык. Сталин үлгәннән соң укытучыбызның акылы зәгыйфләнеп, укытучыбыз укыта алмый башлады. Менә бәхетсезлегем, мин тагын 2 ел укысам, инглизчә сөйләшеп чыгадыр идем. Бер бәхетсезлегем минем булды бу. Шуннан Мәскәүгә баргач, мине укыганда пианистка харас кулларың, бармакларың бигә әйдә миндә әйтәле ди. Шөгыльләнә башладым. Шөгыльләнәм, юк, бер генә пианин нидә, училищеда. Аны буш булмый бер вакытта да әзерләнә алмыйм. Хәзер инде карап, ноталарны өйрәнеп карап уйный башладым. Шунда бер заман ташладым.
Taşladım da nik taşlamayın da eyledim. Min aytam yok bit instrument dedim. Şundan adla özüm için gene bolsa da oynarga öğrenip çıga idim. Rahatlanıp tege kişiler zırlatıp oturga bolsa da. Fihtavani bilen şugulana başladım. Aha. Fihtavani bilen şugullanabız. Bir 3 ay hazırlandık da bir zaman Moskova Konservatoriyasının sahnesinde Fihtavani'den yarış tutkardık. Şul yarışta men jigindim. Aha. Hazır men jigen jigit menden sonra neçe yıl şugullanasız deyim. Men aytam 3 ay. 3 ay? 3 aydan şulay mümkün mü? Şundan bana buradan şugullana başladım. Bir ay şul halde dem. Lakin onu aşarga köp gerek. Onda bir tege yarım tizine büküp yürüp ul halde aşarga akşa yok. Şundan dem yok bulmayı akşa köp gerek deyip onu taşladı beraber. Üçüncü vakitsizligim şol deyip salayım. Zamanı şunday bolgayındır öyle bir. Neşsin indi. Onlara eğer de min avulda bulmuş şehirde bulsam min belki başka yoldan da getireyim. Çünkü min icat kişisi yaratılgan min icadı benim şunday neyim halatım şunday. İcat kişisi olurga. Min hatta uram seversem Bedrevşi istersen da icatçı bulur idim. Onda da her işte icat gerek. Roller meselesinde aytsan anın artistin oynamagan rolleri küpke kübrek oynagana qaraganda. Ondan soň mine Alman derdiler. Benim birinci neyim popülerligim kazangan ol Amerikan degen Ganim Tinçur'un piyasasıydı. Men anda Amerikan'la oynadım. Birinci men şundan popüler bolup gittim. Min sizni ejelden soň popüler bolgansızdır dep oylaydım. O ejel soňundan birinci popülerligim menim şundaydı. Hem men azgina tege ne de var idim de yolçanlık da başta. Mana şol Amerikan'la oynaganda men bütünlüğü aşılıp gittim, şişirdim. Hem bütün tege benim andı orada yalıp da durmadım, özüm tedriyim. Men gadatda rejissörler etken gene işlevçi artist değil. Men özüm işleyim hem mana ale gene Marcel Hakim'in indi 90 yıllarını gördük bu indi artistler aytılar bizga kışkıradır idi. Tedride men bir vaqtda da kışkırmalar, bir rejissörün da men kışkırgany bolmady. Ondan men kışkırganyny bir süregi yaratmaytırym da. Siz özünüz bolup kalar aldınız indi. Işki irikigiz her vaqt sizge yerde bitip tirek bolup turgandyr. Ayşe Fatıma atana. Biz seni atayım. Sinemiz getirme. Ho şeytan. Mindir şeytan! Minik bu sokar! Bitip etip bir adam ağız hakkında. Giderdi o beni. Allah aşık. Sizning ko'zigiz yaxshi ko'rami? Ko'zlarni hozir qulay beyadan bik yaxshi tabiblarda davolarga mumkin. Operatsiya 12 minut içinde yasala. Zenin Urama birinchi yurt adresi bo'yicha o'rnashgan Omikron klinikasına rahim etiniz. To'liq ham aktual ma'lumot bilan omikron.kzn.ru saytida tanisha olasiz. Rayla, bu sizning büyük ko'p rollarigiz, lekin sizni xalq naq mana komik artist bo'laraq yarata. Sizning o'zingizning azgina menga o'pkagiz yo'qmi? Siz aytasiz, mana qo'y vaqtda men jiddiy rolga da chiqam, tomoshachi irin qirg'i bo'lsa, bilan bo'lsa da yilmayib qo'yadi. Kulalari, Fyodor'un нашествида deganda ortdan tovushim eshitila boshladi menim. Menim tovushim eshitganda kula boshladilar. Albatta men birinchi keluvim men komediyaga deb keldim. Men komediya yarataydim. Lakin turabara komediya ol azrak boşroqqa keta bora. Şuna ko'ra shabrak rollar emotsiya bera turgan, temperament ko'rsata turgan rollarda o'ynaysi kela boshladi.
Men mesela bir günneşem opera jırçılarından. Opera jırçıları şul hatlı şab jırlılar ol. Şalapinin tanısmına haydargilerde bir kup men yaratgan jırçılar anda bütün irlerim hatınlar bütün emotsiyaga, içindeki bütün Hislerin taşkının. Qora hisler çıkıp öte. Şistarasın şonday. Yani ehtim şondayrak roller oynamadım deyip Uylagan vakitlarınız var. Hem bu yapırılda Fyodor rolünü nişigrek hazırlandıra öyle bu. Nişik kuştegis mine bu amploadan? Ol bulay buldu әле, ol миңа билгеләнгән роль түгел иде. Бердән Марсель Хакимович бу җиңүнең 40 еллыгына безнең бу Бөек Ватан сугышында әзерләгәндә каралый, миннән сорыйдыр ул киңәшләр. Уни җиңү бәйрәменә спектакль куярга, нәрсә куярга. Мен әйтәм, Марсель Хакимович, мин сугыш турындагы спектакльләрдә мен әйтәм, Leonov'un naşisisinden de şebrege bir kurganım yoktu. Aha, ikinci günde okuyup geldi. Yarar, anda Fayon'un degen bir eşek kişi var. Sen şunu oynarsın. Ben etem Fyodor'un isim ki. Yani ana Renat Tajdinovka deyip uylagan. Renat bildiğin oluyor oylarını oynuyordur ya. Ben etem ikinci tip birisi. Yarar, şundan bir zaman prikazçığa bunda prikazda Renat yok, yine kuyulanayım. Bir mertebe indi. Yarımın ikinci kadar izahıydım. Çünkü bizimle tege geroy deyip aytalmayım. O başka geroy. O geroyluğa anımıydı. O bir katlavlı ayber. Soğuş bunda kirabit bular nida soğuş bargan yerde kalalar. Etileri, abileri buna türmege oturtkan bulalar ne içindir? Gayipsizge. Soğuş başlangaç, bunda okupasiya başlangaç, bunda nemsler kirip tulgaç bu kaytıp kire. Bunun etileri de neler de bittik. Malay koytkanğa burşulalar. Sataşağı indi bu hazır bu Sovyetga uşitip. O Sovyetga uşitip satmay. Uşin unutup, ilişin etip özünün ömrün bire. Mena şuna göre ol geroy uşadı. Mena çünkü kişi ilge afet gelgende, ağırlık gelgende ilge uşitirge tugul, ilge yardım etirge tiyiş. Şol özünün ana ömrü bilen bire. Şol. Mene bu tiren akıllı geroylarını siz yaratam deysiz mi? Şulayık siz avantürü da bir yaratasınız. Avantürünü Şulayık mene mesela bankrottasınız. Bankrot oldu. Avantürist bit. Avantüristlerin avantüristi var. Talamılar! Marale! Kuşu siz arasına kırabit. Git! Mına bayını. Hazır bunu nişetirge indi. Mına mı? Mına Kibip'teki kınagılarını koradılar. Sizin bu Orası sinemi. Orası sinemi size de oturgan bula. Şok mu? kınagılarınızı şurt ucuda anlamazdılar. Hayır, şol alar anlasın için deyip yazmıyorlar. Kırı otur. Asin nerse deyip ayttın indi? Amin nerse deyip ayttım. Ben özümde birini yanılayalmadım. Özümün sanılarıydı bana. İsen tugul. Akıldan şaşkın. Başkan, şaşmayın. Ben sizin özünüzü şaştırırım hali. Onlar nerse deyip ayttılar indi. Kaman nerse deyip ayttılar, kaman sırayı nerse deyip ayttılar. Nerse deyip aytsınlar. Buna bugün varıp parık hali. Özümüzü bilen bir doktor da alıp gelirmiz. Olanın akıldan şaşkan mı yok mu kendim bana karar dediler. Bana bunun sığına kumulga şap bitmedi. Eğer de o benim şundan da jüler tügüllikle bilip hassa şıkarap. Karal tuktalı, jülerlikle eybetlep kursatık eylerden tırga kerek biter. Nişisin! Nişisin! Sıraçtı. Sıraçtı. Bu avantür
авантюра сезнең соңгысы түгел, әле бит Рәзия ханым белән самолетта да бергә кайтасыз. Ну, анысы озын аның, анысы. Кыска гына сөйләгез инде, ул шундый Ну, кызык хәл. ол былай булды. Спектакль бітті. Мен енді bu вакытта үйленген едім. Benim 2 балам туған еді. Мына 2 ай біздің гастрольлер болды. Поезда қайталар. Поезд ұзақ қайта. Біз 3 кіші, Рузия, мен, тағын бір сәхна ішчісі, самолетта қайтырға болдық. Самолетта қайтырға болдық, келдік. Хайыр, жоқта жоқ, регистрация ішләмелер, нешәп регистрация. Халық әз. Кешке көше, кешке жидедегі кетесіз. Бұл үртенгі жиде, кешке жиде. Нәрсе, мен хайыр. Менің қатын ақтанышта балалары білән, мен анда қайтып кетерге тиіс едім. Хайыр, нешерге? Шундан сұрадым. Шараф Рашидович, аларының обком секретары. Телефон, дайте, пожалуйста. Берділер. Бізде берілер, сен алырсың обком автоматтан шалтыратып. Yazып алдым, қайыр шалтыратам ала, да, приемный Рашидова, я слушаю. Какой вопрос у вас? Мен айтам, я министр культуры Татарстана Алиев. При встрече, мен айтам, Шараф Рашидович, когда разговаривали, по возврату с самолетом никаких проблем не будет, сказал. Да, ну у нас проблемы, потому, наверное, народу мало в целях этой экономии. Мен айтам, эта экономия там ничего не значит. У меня актеры у нас, мы сниматься должны, а кино это очень дорогая штука. А bizde кино yok yani. Yok. Siz uylап чыгардыңыз. Ладно, подожди, с кем я говорю, айтым министр деп. Я только уезжаю, дедим. Кого оставляете вместе? Народный артист Равиль Шарафиев. Шунан bir 10 минутлар узгандыр инде шакты. Шунан bir zaman айталар, товарищ Шарафиев, начальник аэровокзала. Айтам біліп алсалар. Мында шалтыратқанны. Әлиев ол открытиеде генә болды, открытиеден соң кетті. Ол жоқ. Етіп шикләніп кіріп, барам жарар, нәрсем, біз кіші түгіл мені деп әйтірге әзірленем. Біз де кіші министр болмасақ та. Bundan извините, пожалуйста, из-за поломки проблема скоро полетите. На это ладно, спасибо. Bu ilde tügünde getirge değil. Tügünde soruyor falan deyip. Deyde de barağız, ışığız. Gittik. Şöyle kayıttınız. Мен Михаил Девятаев болдым өзімше. Ол неміс самолеті білән шыққан болса, мен өзбек самолетін алып қайтқан. Ciddi Şaхан. Oo, Nasrettin. Bir küp tügülmüsən bu? Hoş kup bulsa bismillah gerekmeyi. Bismillah etmişsin aşarsın hazır. Bir sıyık tügülmüsən bu? Birevinin kuyusu, birevinin sıyığı, aşsın, sıyırsın. Ani, Nasrettin, ben əligine iyide aşap gelgeliydim bir gaybet. Yok yok hazret. Aş tanılı bulup olmayı, aş aşka vurur başına. Nasrettin, ben Yok hazret, baş tartma. Ahon, doktoru Nasrettin, nerse burada bu ha? Suvullu bu. Silahında su iç. Bu nerse bu? Neyse, utmi belle. Ola şey devam ettik. Amin amin alınlandı, avuz burun calgandı, sakaldan aktı avuz katı. Kilden hoş gittin yolun. Hoş yapasın. Nerse buna bu? Nerse bu ha? Orada babaşlık bahsedip Kılıç Tarhan'a bir tabak salkın su içine ha? Ey nikah koya. Nindi nikah. Bir kim olur kızım olursun daha nikah. Sen kız yumuşun kızdan sonra gerek. Benim mesela nikah tolak işlerim katın kulunda. Sen billah kolayına kullanmışsın. Тормышта гына түгел, сәхнәдә дә авантюрист рольләрегез шактый була, шулык банкрот һәм әлбәттә инде иң кызыксындырганы ул әҗәл роле. Аны тамашачы бик яратып кабул итте, гәрчә ул шундый үзе бик
төрле каршылыклы фикер уята торган персонаж булса да, аны тудыру ничегрәк булды, чөнки әҗәлне күргән кеше белән сөйләшеп булмый бит инде. Аны ничек итеп әзерләдегез һәм ничек шулай тамашачыга якын әҗәлне әзерләй алдыгыз? Әҗәл дигәндә мин аны зур рольгә сарамыйм үзем өчен. Авыр рольгә. Мин бит классикларда уйнадым. Әҗәл яраткан рольләрегез түгел? Яраттым. Уйный башлагач бөтенесен яратасың. Hatta yaratmagan rolünde min Elmen'den o isim gelgeni. Yaratasın ana. Lakin Elmender de Ejel de alar bir tigiz derecede bitende. Yani Min sayar mıyım Elmender? Min sayar mıyım? Allah, tanıdın mı Elmender? Koyadır. Korganım var fikirli. Yalgış mısın Elmender? Biz senin bilen işler koşturlaştık. Manısa dörtінші sen sonuçsa. Kimsin sen? Sen Ecel mi? Nap uze. Ne kildin? Ecel kişiler yanına. Niçin dipkiler? Ben seni şakırmadım bir. Ümminettiği saklarga da şakırmagan iden. Lakin ben bit hazır yaralı dur. Ben isen sağ ol. Bana bunisi ikinci mesele. Sen Kudayının kudretinden uzup artık yaşayacaksın. Bana, şuşunda kolunu koy. Bu rollerning аңлашыла инде сезгә һәрберсе якындыр име күңелегезгә, һәрберсен яраттым, эшли башлагач. Яратасың. Уйный башлагач бөтенесен яратасың. Hatta benim bir diplomum var, Massovka'da verilgen. Min Massovka'da yürüge yaratadırıyım. Kay bir kişi yaratmayı, nerse indi Massovka'da öldü. Eğer de sen özünle mene şuşa sahnede baratırgan vakıgalarda yaşatasın iken, sen Massovka'da da artist. Mena diplom verirler, Moskov'dan kelgenler bir spektaklda qarab. Men onu müziğe tapşırdım. Demek ular sizni şul Massovka'da da күреп алганнар уникальлыгыгызны. Artist, şın artist sahnede çıkıp bukan zaman turğa tiyiş tugul. Sen sahneye çıkarken sen yolma. Eğer de tik turu uyatırağanda, oynauğa qaraganda. Onlar minbersinde şol ofis sahneye Şirazdan sarımsak gidelim baş rejissör. Çıktım da bu bütünlüğe başlayan sayı. Ben sahneye çıktım Mastığa. Üskani gidin de mine ayağımda bütünlüğe intip kerile bulup çıktım. Repetisiyle bu. Sizin boy bilen. Şirazdan abi güldü. Güldü Şerefiyev. Sen bu spektaklda bu rolünü oynamayın da başka vakitte oynarsın dedi. Çünkü anda yarab bitmiyor. Anda kişi gülerge mümkün idi. Kay bir vakitte yaramıyor. Rejissör aytganda da tınlara gerek çünkü yaramagan yaramayın da o. Yaramagan yaramayın. Ayten bir ecel netkenden sonra min graflar oynadım, gerçekler oynadım, knezde oynadım, hanıda oynadım, patşalarda oynadım böyle sitillerge varıp hatta patşa oynap kayıttılar kişi. Onlar görünmüyor, onlar bir hazır kısmı mı bizim hazır tiyatrda 50-30 spektakl adına oyga bir güne oynuyorlar spektaklini. Bizden oyga bir neçe mertebe tiyatrda spektakl 7-8 güne spektakl oynalar ya. Bir iki yıl oynasına oturup kala. Bir iki yıl oynasına, şuna göre benim bir yılını oynayan 5 tüp rol. Bir yılga turuk ile. Onun roller kırıgar bitli roller öyle. Hazır kısmantı kıstartılgar edip oynamıdır ya. Bütün neyse klasikini bütün üstünü oynayıp bitiredik biz.
Әмне аның хәтлек рольләргә ничек әзерләнеп бетәдерегез? Аңлашыла табигать биргән сәләт, аңлашыла истә калдырасыз. Минем хәтерем уникаль хәтер. Минем элеккегәндәр минем истә әле күбесе хәзергеләр онытыла, чөнки тулган инде. Нәрсә дип атала әле ул? Хәтер сандыгы. Хәтер сандыгы, я. Ә беренче рольләр әле истә. Истә күбесе. Сез артист буларак җитдирәк рольләрегез өчен күбрәк сөенәсез инде. Ә мин киресенчә сезне менә халык яраткан рольләр сезнең яраткан рольләрегез дип уйлыйдым. Халыкчан. Мин тегеләр күбрәк яратадыр имән. Алар катлаулырак. Bizga partiya нәрсә ди? Bizga partiya нәрсә әйтә? Бөтенебез бер булып ди. Урысы, татары, үзбәге, әрмәне дигәндәй бер тугандай birегеп, фашистны кырып ташлык ди. Шулай бит. Biz Аллаһ биргән булсаны кырып та ташлыйбыз. Дөресе дә шулай бит. Партия әйтә, безнең Совет халкына каршы торырлык дошман юк та, тумас та ди. Дөрес әйтә. Ана, хәтерлисезме? Былтыр көз безнең малайлар Мәскәү астында фашистны нишәтләр арт сабакларын укыттылар бит. Кымбасти әллә кайларга алып ыргыттылар. Равил абый, менә сезнең тормыш иптәшегез Рушания апа белән сөйләшкәндә, ул сезнең әти-әниләрегез, туганнарыгыз сезгә карата бик яхшы мөгамәләдә булган һәм искиткеч шундый батыр йөрәкле, тәртипле кешеләр булган дип сөйли. Менә әз генә шул гаиләгезгә, балачагызга да кайтып килик әле. Авыр еллар булган инде ул сезнең өчен. Авыр еллар булды, авыр еллар. 44-тә әтиегез китеп барган. Менә балачакта мин хәзер дә бик күп теге кеше белән еш аралашырга яратмыйм. Кай вакытта күп сөйләргә дә яратмыйм. Шуннан бер заман мондый хәл. Әни кайта да эштән беренче эше шыра телә башлый, мискә ягырга. Кайта да шыра телә башлый. Мин моны карап тордым да, токтале бер көнне әни кайтканчы мин шыра телеп куйым әле. Шыра телеп куйдым, әни Мулуҗис улам. Шуннан мин Мулуҗискә әйләндем. Мулуҗискә әйләнеп, аннары бакчада җир казу булса да, башка эш булса да, инде башладым да мин Мулуҗискә әйләндем, мин эш яратадыр идем. Шул узды ул ömürler. Безнең сугыш вакытында без ашарга интекмәдек бугай. Һәр хәлдә минем тамагым ачканымны хәтерләйм, укганда соңыннан укый башлагач мин дәдерим кайтадырым да, әни ашарга барма, ятыр курсак ятыр, узакламый таң атыр, зарар ятылдым, жоклады. Аш ятадыр. Сугыш вакытында ашаганбыз. Чөнки сугыш башланганчы 2 ел бик каты иген уңа. Ашлыкны китереп ташлап гына китерә, бушатып ди. Шуңа күрә ларлар тулы, сугыш биткәнче без ипигә интекмәдек. Менә сугыш биткәннән соң 55нче елга хәтле без теге арыш ипие, бодай ипие күрмәдек. Шул черек бәрәңгедән уып эшләгән крахмалдан ясаган шундый ипиләр генә ашабыз дип. Әллә инде авыр тормышлар узган инде кешеләр. Шулай нишин. Шуңа күрә теге biraz ашказаны авыртып индектерәде, гастрит булды. Соңыннан ярый гастритны мин төзәттем. Нәрсә белән? Адуанчык сога бал белән эчеп. Хәзер дә эчәм шуны. Гастритым юк. Акларның рәхмәте. Хәзер шуны әйткәндә тамагымда туй инде. Аллага шөкер, без пенсия алып теге зарплата да алып яшәгәч, интек бәлки әллә бектеге типтереп яшәрек түгел инде. Менә хәзер яшь артистлар башына да йөриләр. Безгә аның машинасын акчаң булып ала башласаң, машинасын алып табылмый ул вакытта. Акчасы да юк иде.
Бишәү, алтау, җидәү, сигез, тугыздан соң булсын, тәвәккәлимдә өйләнәм. Соң булса да булсын, тәвәккәлимдә өйләнәм. Соң булса да булсын. 5, 6, 7, 8. Siz 60 yıllап teatrda oynadınız bu yıl. 60 yıldan artık, 63 yıl. 63 yıl teatrda oynadınız. Hem bu yıl indi mine soңғы spektakl buldu siz oynagan. Hem mine sağındıra mı Raul abi? Әллә indi ninder tınışlık geldi mi? Tınışlık kelmi barbar. Teatrda ana şol bir gine spektaklni ayga bir oynap başladım. Başta 2 yıl onlar ana Naila gitti, Renat gitti de indi bir spektaklga kaldı, bir spektakl için eli ol bir spektaklde devasıman iken. Bir ayga kadar olsa da barbar bulay Jaykının sizilmey bakşada onda iş var mı? Amında tege koya kuyruğa ölmesek. Ablay tege yazı suzu bilen şugullarga yol kavrak bin. Barasağız kele spektaklga. Men fizik işini yaratam, amında işlerini pek yaratı terbi. Sağınız mı teatrını hazır mine oynamağış? Sağlam deyip barıp yürüyemem men sağını meni kirteler men yürüyüm ben anda varsam anda varsam elbette men balay hazreti külmeyim men el anda varsak neşiktir şayara külüp biraz tege hal kirip gite yaşlar bilen aralaşkaş. Mine yaşlar deysiz, yaşlar şulayıq sizni bir kerata Emil Talipov intervyusunda xotini bilen gaila qura başlaganda naq mine tanıştırırga sizge ol bargan turunda sileyim. Emil'ni bizden özünde bir karatam, ben şahsen özüm bir karatam. Mındı söz varım else artistlarda nişe ştamplı değiller. Bir ştamp artist öğreninde oldular, iki ştamp nasıl indi biraz kup ştamplı olsa artist ola. Onun ştampkına eğer bir bulsa bir bilen yaşayışçılar da var. Şundayrak. Ne oldu indi şunday ne ola? Mene milniyle bilem o bütün sinirli. O parodilerde işte bir evet işte rahatlandım. Min üzümde yaşamda işlerim onu bana işlev bir yenilik. Eğer de trenaj olmasa ol da unutula. Hazır min mesela işley almayım alara. Yaşamda batırak olasın işleysin. Hazır indi işleysiz gelmiyor. Mine Emil o kup ştamplı. O türlü işte artist şulay bulsa eybetrek. Әміне сіздің шулық Татар театрының алтын составы деп ертелерін бетін сіздің шепкеншілеріні. Міне бұл шепкеншілеріні алыштырырдай буын келді ме театрға бүгін? Білесің ме, Татар халқы ол театрны ярата. Татарның ішінде бар ол. Рухында театрға мәхәббәт, театрны ярату. Шуңа күрә artistler bula var hem bulaşak. Evet artistler. Evet benim bir sözümde yok yaşlar. Ünlüler. Lakin tiyişli repertuar, tiyişli rejissör olsa varsa da evet var. Siz bugünkü teatrdan qanaat mağımman. Mine qaysı spektakllerge siz özünüz barasınız kelip barasız? Var evet spektakller var. Mine halk yarata turganlarda baran teatr özgere indi ol. Özgere turgandır. Lakin barıbır min özgertesim kelmey. Min tradisyon Şepkin Stanislavski sistemaları boyunca şul spektakller bulsun dedim. Hazır bir uzun oynayık kişi. Şağa sen aristokratını oynaysın, aristokratını oynar için başka. Hazır
Шул заман кешеләр авыррак. Әзерлек таләп Әгәр итә. шулай әзерлек тә кирәк аңа ниндидер акыл һәм эшкә нидән дә кайбер нәрсәләр кирәктер. Менә татарның классикасын гына уйнасаң да, татарда бит әдәп. Зәңгәршәлдә Мәйсәрәнең теге ишан килеп күкрәгеннән тотадыр ия. Соңгы нидә менә мине Марсел Хакимович чакырды шунда ишан уйнарга бер вакыт. Менә моны бердә сөйләгәнем юк. Мин баш тарттым. Чөнки сизәм ишан уйнарга. Ишанны әнә шул артык нитер дип. Бузыграк. Бузыграк ясар дип. Шулай булды да. Ярый алынмадым дип сөендем. Ә Марсел Хакимович миңа үпкәләп роль бирмәй башлады. Аның роль бирмәве шул хәтле миңа әйбәт булды бу 90-нчы еллар. Акча юк, теге ниләр бит Кризис башланды. Дефолтлар булып акчалар беткән. Нишләргә белмиләр. Мәскәү артистлары ачка торган вакыт. Миңа әйбәт булды, мин бит эстраданы яратадым, эстрадда йөргәнем бар. Без чыгып киттек, әнә 5 татарда йөрдек. Бөтенесе ул Венерлар белән, Айдар Файзрахманлар белән, кемнәр белән бөтенләр кызларнылар, Зөһрәләр белән, ике Зөһрә бездә безнең җырчылар аларның йөрдек. Бик күп артистлар белән инде. Артта düven kamar, ellenin değişikli iz. Kazan kergeç hoşboy sırtlı, öpüşteydi değiliz. Ham zin, sin ham zin. Yaz girer ki yazarga ustasın. Spektaklga repetitsiya bulmagaç, min boş spektakl gününe. Әтеге көннәрне барабыз да концертта йөрибез. Мин, во-первых, süt яратам, инде 3 литрлы süt алып кайтам. Шунда безгә ит тә бирәләр, акча да бирәләр. Без шул вакытта ашыкмадык. Тук булдык. Ул берничә еллар дәвам итте. Шуннан роль бирмәгәч, кәеф китә башлады. Хәзер мин әйтәм, Ярар театрдан китермен дә эстрадага гына багышлармын инде. Үземне дип Görüdürüm, bana kimdir Marsil Hakimовичка барып әйткән. Marsil bir zaman bizning yanda ol şulay daş başka yerde oldu. Bir zaman kelip göre qatayangan sen нәрсәдер китерге уйлыйсың икән. Sen китмәyin dedi. Бергә китербез. Шуннан хәзер менә 2 спектакль куела, 2 әйбер, анда кишер басуым берсе Шаптатым Казанга, мин икесен кудым да, мин әйтәм жара, Шаптатым Казанга уйнап, кишер басуым куйды. Шуннан бик яратып уйнадым мин ул Шаптатымда. Сез бит әле анда җырлыйсыз да, Зөлфәт Хакимның җырлары бар. Җырлыйм мин аны. Аның шушы җырын Зөлфәт үзенең концертында бирде, шушы өлешен. Аның бит ул концертны бит бүтән кеше шундый ютлыгып карады, һәм ул өлешләрендә ничектер айрыуча зал шундый яратып карады кебек. Рәүл абый, шундагы куплетның бер генә куплетін җырларга сорасам, җырлап бирәсезме? Сине югалткан көнне үк мин үләрмен, ахрысы дип җырлыйсыз бит сез анда. Миннән китте синдә йөрим, күңелемнең яртысы. Mizgil sayın yana dolkun, bilmem nige yoksanam. Nilvandır күңелемә, barazima tabanam. Mindan kitте синдә йөрим, күңелемнең яртысы. Sine yoğaltan günne uğup, minülermen ağrıza. Sine yoğaltan günne uğup, minülermen ağrıza. Рәүл абый, менә
Сіз бит инде күптәннән намазда дип беләм инде минем һәм сезнең Бик күптәннән түгел. Шактыйдыр инде. Ләкин соң башладым мин. Сез менә интервьюларның берсендә әйтәсең, сез башта намаз 500 тапкыр уйланган, аннан соң 5-кә калган дип. Шул хакта фикерегез нишләс килә? Жоқ, 500 түгел 50. 50. Мин башта ястүне генә укыдыр идем. Ястүдән генә башладым. Чөнки ястү кич укылау, төнгә рәхәтләнеп, анда иркенләп укыйсың. Һәм ул ятыр алдыннан йокыга китергә дә бик әйбәт. Чөнки синең Аллаһ Тәгалә белән сөйләшкәч, аның итә, бәлки аның үзенең рәхмәте килә торгандыр. Жокларга. Сезнең күк канцеляриясе уйнаганыгыз бар бит инде. Ләкин бер мине Алла булып уйнадым. Аңа бик Самат хәзрәт бар иде, элеккеге безнең судьясы, заратның судьясы сүкте, нишләп диде. Мин әйтәм, язучы язган бит ада. Оннан соң мин әйтәм, бу бит не түгел. Ул бит уен. Хакыйкать түгел. Уен бит ул дидем. Мен әйтәм, хәзрәт алай бик. Күңелеңә авыралма. Мин аны зур гөнаһка санамыйм, мин әйтәм, ул шаяру. Ул чынлап эшләгән теге антирелигиозный әйбер түгел ул. Балай, зарланмыйлар я. Садака дигән нәрсә юк инде. Сезне ара төшермисе генә. Самат әйткәндер инде. Кемешми инде хәзер. Без бит фронтта эшләргә өйрәнгән халык. 17-дә җуя. Сугышка киткәндә. Сәгать сайын үлем. Ул яшьтә үлем күреп торып, әллә ниләр ишәрсең. İşçiler indi. Bütün kişi olmağa alınmalıyım. Olay Allah'a şükür. Meyitine dua okumuz atamız. Senin diminde direkt baganını tınlap görme. Uzu şimdi ben. Тапшыруыбызның генераль партнеры Омикрон клиникасы сезгә тормышны барлык матур төсләрендә күрергә ярдәм итәчәк. Ышанычлы клиника, заманча медицина җиһазлары, күз күремендә алау бары тик 12399 сумга. Бик күп канәгать калган пациентлар Омикрон клиникасы Казанда, Зинин урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан. Рәхим итегез. Әмнә сезнең үзегезнең гаиләгез, балаларыгыз сезнең уйнаган спектакльләргә йөрдеме? Аларга кызыкмы сезнең иҗатыгыз? Йөрделәр. Балалар булай миләр хатын кай вакытта әйткәли. Моны артык әйтми. Тәкъитләми? Юк, мин үземдә бик хаттан китлим. Караганда әйтәм бит, карасам записләр караганда bir менә шушы нигене карадым да рәхәтләнеп карадым. Башка мин менә хәзер әллә ничә мәртәбә карадым инде ул әлдермешне. Шакыралар да тиңдә халык күрсен дип Миркин театрына барып карап бетерәм. Бөтенсен рәхәтләнеп карыйм дип әйтә алмыйм. Үзем белән карагат булам дип. Әмнә бүген балаларыгыз нәрсә белән шөгыльләнә? Сез дәвати. Аныгыз бар сезнең? Берәү. Баранагыз әйе. Җалы кешеләр түгел. Мин инде менә оногымны бик операторсы итәсем килгән иде, аның слухы да бик әйбәт иде. Юк, теләми генә бит. Чөнки үзем кызыккан теге операторчыларында адам бүтән рәхәтләнеп теге бүтән көчеңне түгеп рәхәтләнеп җырларга кызыгам инде. Бәхетлеләр дип саныйм. Плащ да бинганы яратам мин. Җырлаган Шаляпин ул мен инде гений
Şalyapin degenden iske düşteni de bu yine oynaganda, Ejel'ni oynaganda. Ejel'ni oynaganda min hani tege Sataninski Şalyapin'nin yine külü bir gama taştım da min aytam yok Şalyapin bolmay. Dedim de bana gana oylap çıkarında Arsil evet kalsa şulay dedi. Şulay gana kalırdı min aytam min anda nişik benim tavuşum bilen Şalyapin'den de tarıp adına şeytan tavuşu çıkarıga Cüret etmediniz. İyi. O pis kana bulatege. Zara öyle bu şaktı ömür ötülgen bitindeyim. Teatrda da şaktı roller oynayılgan, şaktı icad bagajı var. Mene bugün nişi bilesiz, yaşam mağnası nerede buldu iken, nerede iken sizin için? Dürüstün etkende yaşam mağnasın ulap da karahanın yok. Özünün işini eğer de sen profesiyonu olgansın iken yaşa şu profesiyonu yerine yetkirip özünün qadağat bulurga tırışıp xalq qadağat bulsa şul bola. Min mesela özüm xalqtan qanaqat beni xalq yarattı. Allah'ın rahmeti. Men zor Hayırda onun ali en yaxşısı yarayında o yaştagiler olar köp bilgen gençler tanıyorlar niteler hem biz bala şaqtan qarayız deb onları mena kubrakda ta'sir ete yaşlar gelip söyleşler onlar qayırlardan uyalıb qana esenləşərlər lakin tek gözlerinden nur jibarib gittiler. O evet. Sizin ko'nglingiz yine. O küşbire. Mana ikinci naşar aybiri var. Fotoğa düşürüp küşni alalar. Ana kup nide fotoğa düşüp koysam men bütünlüğü halsizlenim. Müşettir. Spektakellerden sıkıntısılar sizde? Mana kış arasında kup fotoğa düşürseler. Yani kararga barsam bulay. Rus tiyatrına varam. Bunda yine Tatarlar yok desem onda da. Işırlar. Fotoğraf düşüyor başlar. Yarar yine benim yaratmağın işi bende oldu. Güzel rahmet Rahul abi. Bik şad edik biz bugün sizni görürge, sizin fikirlerinizni işitirge. Allah birse hele görüşler nasip olsun degan ümitde. Siz Yalan Gasır telekanalında söyleşirge vakit tapşırığını qaradığız. Bugün bizde konakta Tatar sanatının legendası Ravil Şerefiyev buldu. Мен ise әлеге bir saat vaqtınızı nәq bizning ijod turkumi bilan o'tkazishingiz uchun rahmatimni bildirib, bu atnada sizning bilan sog'bullasham. Isani min bo'lasiz, turmushni yoratib yashaysiz. Yalan Gasır kanalında görüşürüz.